Għaddew kważi 20 sena mill-kriżi finanzjarja globali li kienet bagħtet messaġġ b'saħħtu lil dawk li jfassu l-politika Ewropea li hemm bżonn iktar supervizjoni f'dan is-settur. Claudia Buch mill-Bank Ċentrali Ewropew qalet li dan lan intlaħaq u llum il-ġurnata hemm l-istess standards li applikaw madwar l-Ewropa kollha. Qalet li bekk is-settur bankarju Ewropew u iktar reżiljenti u jwieġeb għall-isfidi globali. TVM News staqsa lil Claudia Buch bliema mod tanalizza s-settur bankarju f'Malta llum. The banking sector is well capitalized, liquid, and also profitability has increased in recent years. And this is very similar to the picture that we see all over Europe. So it's, as I've said earlier, we've really achieved a lot in terms of making the sector more resilient. This is the result of good supervision. It's of course also the result of good management, risk management in the banks, and is also the result of an environment in which the shocks that have hit our economies, which they have undoubtedly done, have also been absorbed to some extent by fiscal policies. Claudia Buch komplet tajt li meta wieħed iħares il-quddiem fis-settur bankarju madwar l-Ewropa jara li qegħdin f'ambjent ta' sfidi ġeopolitiċi kbar u dawn iservu ta' sfidi għal banek u għalhekk enfasizzat il-bżonn tal-kawtela. F'dan l-isfond tkellmet dwar teknoloġiji ġodda bħal finanzi diġitali u t-teknoloġija blockchain u qalet li bħala Bank Ċentrali Ewropew ma tagħtix pariri individwali lil pajjiżi iżda sostniet li l-Bank Ċentrali Ewropew u miftuħ għal teknoloġiji innovattivi li jtejbu ir-risk management tal-banek u s-sit iżda fuq teknoloġiji ġodda. New technologies can entail risks, and that's where we need to be very careful. So this is what we do. We look at the digitalization strategies of banks, that they use the opportunities but also contain the risks that are associated with these strategies. Claudia Buch temmet tajt li l-Bank Ċentrali Ewropew m'għandux mod speċifiku kif jimxi ma' pajjiżi żgħar jew kbar, iżda li jagħmel hu li jissorvelja l-banek individwali flimkien mal-istituzzjonijiet rilevanti f'kull pajjiż.